Tisztelt professzor úr, tisztelt elnökasszony, tisztelt kollégák, kedves barátaim, kedves vendégek! Nagy örömre szolgál, hogy idén első alkalommal Magyarország is képviselteti magát a Bogorodicsen Pokrov Filmfesztiválon, amely a lelki, emberi és kulturális értékeket helyezi előtérben. Mindezen értékek fontosak számunkra is, és erős kapcsolatot jelentenek országaink között. 2019-ben egy sor kerekévfordulót ünneplünk. 25 évvel ezelőtt létesült a diplomáciai kapcsolat országaink között, 20 évvel ezelőtt nyílt meg a Szkopjei Magyar Nagykövetség. Magyarország 30 éve nyerte vissza szuverenitását, 20 éve tagja a NATO-nak, és 15 éve tagja az Európai Uniónak. Ezen évfordulókra egy sor kulturális rendezvényre emlékezünk, melyek része a mai fesztivál is. Fel szeretném hívni a figyelmüket, hogy első alkalommal kerültek magyar filmek is a fesztivál programjába. Szeretném megköszönni Zorica Kostovska asszonynak, hogy meghívott minket a fesztiválra, és sok sikert kívánok a programhoz. Почитувани дами и господа, драги гости, ми представува големо задоволство што за прв пат годинава Унгарија ќе се представи на филмскиот фестивал Богородичен Покров, кој се фокусира на духовните, хуманите и културните вредности. Сите овие вредности се важни за нас и представуваат силна врска меѓу нашите земји. Во 2019 година славиме низа годишнини. Пред 25 години се воспоставија дипломатски односи меѓу нашите земји. Пред 20 години се отвори амбасадата на Унгарија во Скопје. Унгарија го врати својот суверенитет пред 30 години, таа е членка на НАТО, веќе 20 години и членка на Европската Унија веќе 15 години. Овие годишнини ги славиме со низа културни настани, вклучувајќи го и денешниот фестивал. Би сакал да напоменам дека за прв пат во програмата на фестивалот ќе биде вклучен и унгарски филм. Би сакал да и се заблагодарам на господја Зорица Костовска што не покани да учествуваме на фестивалот и посакувам многу успех во остварување на програмата. Ви благодариме. Благодарам,